panas betul kan cuaca hari ni. Tapi sebenarnya lah Farah rasa cuaca hari ni tak cukup panas lagi. Sebab apa? Kejap lagi apa yang Cherry nak tunjukkan kepada anda semua lagi akan membuatkan kita terbakar. Okay? Jadi kalau anda nak tahu, Cherry akan membuktikan hari ini kepada anda semua ketahanan bateri di kereta Cherry, especially di Cherry PHEV CSH. Okay? Jadi kalau anda nak tahu macam mana Cherry nak buktikan tu, anda kena stay dalam live ni. Tekan button follow, share dan juga like. Kalau anda nampak dekat belakang Farah sekarang ni, semua rakan-rakan media telah excited, ramai sangat nak tengok apa yang Cherry nak buktikan ni. Kita ada bomba, kita juga ada crane dekat belah belakang ni. Okay? Jadi kalau anda nak tahu, anda kena stay dalam live ni. Sebab apa, kejap lagi Farah akan tunjukkan kepada anda semua aktiviti event yang Cherry bawakan kepada anda untuk membuktikan ketahanan bateri yang terdapat di Cherry PHEV CSH. Okay, jomlah kita jalan di sebelah sana. Kita pergi di sebelah sana. Sebab apa? Kalau daripada sudut sini kurang nampak kan? Betul tak? Okay, jadi kita move ke belah sana. Okay, Cherry pun dah sediakan dah ambulans, Cherry dah sediakan bomba. So sebarang, orang kata sebarang kesulitan ke yang mungkin unexpected things yang akan terjadi ke apa, Cherry dah sediakan payung sebelum hujan. Contohnya kita tak boleh tahu kan, mungkin ada orang pengsan sebab cuaca memang sangat-sangat panas tau sekarang ni. Tapi apa yang Cherry nak buktikan kejap lagi terbakar, lagi panas sebenarnya. Okay, jomlah kita tengok di sudut lain pula. Tadi di belah belakang mungkin anda kurang nampak, tapi di sebelah sini, jom kita dekat sedikit. Dekat sebelah sini lagi anda boleh nampak kita ada crane, kita juga ada bateri dan sebagainya. Sebenarnya dah nak start tau. Jadi tengok dulu, jom kita tengok. Now we are going to put the Cherry PHEV battery through this heat for a total of 80 seconds. Now by my side, Ivan Kong has the infrared thermometer and he will be measuring the temperature. And we'll be updating you. You will see the temperature on the screen. Pay attention to the screen. You will see the temperature of the battery shortly. In fact, you can even feel the heat on your face despite being more than 50 meters away from the battery. That's exactly what's going on right now. We are just past 45 seconds at 1000 degrees Celsius at this very moment. Ladies and gentlemen, this is history in the making. This test has not been done ever before. Witness in front of your eyes as we have 30 seconds to go for the battery to endure more than 1000 degrees Celsius. This is not magic, ladies and gentlemen. This is engineering. This is innovation. This is safety from Cherry. 20 seconds to go, ladies and gentlemen. We're going to count it down together from 10 seconds. Okay, are you ready? All right, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Congratulations to Cherry. That's another safety test pass successfully. Cherry has gone through more than 1000 degrees Celsius of extreme heat. And of course, this is the first groundbreaking fire battery safety challenge in Southeast Asia. Ladies and gentlemen, you have witnessed it for yourself. When it comes to safety, that is Cherry's ultimate priority. Thank you once again to our Bomba team today for being here and helping us maintain safety and to put out the fire as well. You can feel the heat. I'm standing so far away, even I feel like it's so hot. Once again, ladies and gentlemen, you have not witnessed magic today. This is the result of all the testing and all the safety precautions that Cherry have made to ensure that your drive is safe, to make sure that your experience with Cherry is the best that it can be. And there you go,
ladies and gentlemen, can I hear one more round of applause for Cherry? Congratulations for passing another amazing test. Gentlemen, more than 1,000 degrees Celsius of heat. Farah kan sebenarnya sangat-sangat excited. Sebab apa tahu? Kalau anda berada di sini sekarang, anda dapat rasakan kepanasan tu. Farah macam dah berpeluh, handphone dah jadi panas sangat-sangat. Okay, Farah dapat rasakan kehangatan, kepanasan tu. Tapi congratulations to Cherry sebab challenge dah complete. Cherry dah buktikan kepada anda ketahanan bateri yang digunakan di Cherry, especially Cherry HEV SE. Okay, sebenarnya kan Farah ada perasan ada adik, which is kita punya product manager di sini. Jadi Farah nak pergi terjah dia. Okey, nak pergi tanyakan beberapa soalan berkaitan dengan bateri yang telah dibuktikan pada hari ini. Jadi memang sangat-sangat wow, fireman pun, bomba pun dah pun padam kebakaran tu. Jadi jomlah kita tanya kepada adik. Assalamualaikum Encik Adik. Waalaikumsalam. Makasih saya ada. Okey, dah. Alright, Encik Adik, macam mana Encik Adik punya perasaan lepas tengok apa yang telah terjadi tadi? Farah pun sebenarnya tak sangka benda ni jadi lagi wow, sangat-sangat wow dengan api yang membara tadi, memang sangat-sangat panas. Apa perasaan Encik Adik? Okay, first of all, syukur Alhamdulillah kita hari ini berjaya melangkau kepada satu milestone yang baru. Saya of course katanya perasaan saya sangat-sangat excited. Saya sangat excited because we have planned this for months and to make sure this thing get materialized. And of course, macam saya cakap tadi, today marks another milestone for Cherry that we made it to succeed our fire safety challenge, complete the global series safety challenge yang berlaku sebelum-sebelum ni dekat-dekat negara-negara lain. So the final one is in Malaysia with fire safety challenge. Yeah. Okay, Encik Adik, kita terus ke soalan yang pertama lah kan. Sejauh mana keselamatan Cherry Super Hybrid yang kita dah lihat sebentar tadi? Sejauh mana? Okey, seperti mana yang semua penonton lihat tadi, kita telah melakukan simulasi jika berlakunya kebakaran kepada bateri kita. So this battery basically undergone a lot of safety challenge, safety national standard yang ada dekat global market. So first, nombor satu, dia dah went through more than 40 safety challenge dekat China. So saya rasa rata-rata orang tahu China punya safety challenge is one of the stringent safety challenge yang ada kat dunia. Okay, and on top of that, just to add on lah kan, the recent one that we conduct sebelum Malaysia is basically dekat Indonesia, where we basically soak our battery into sea water. So kita letak dalam sea water, nak tengok macam mana the respond, macam mana whether it can be used after we soak. So it passed more than 53 hours when the requirement is only 48 hours. So that's the number one. And on top of that, kita juga ada buat dekat Kuwait di mana kita submerge our battery into desert hot sand. Of course we passed that safety challenge as well, and today the fire test is to complete lah. So dia protect dari segi physical dan juga dari segi dalaman. Semua benda ada dalam kita punya Cherry Super Hybrid. Yep. Itu soalan pertama. Soalan kedua ni, even bukan Farah saja nak tahu, bukan Farah saja nak tanya, tapi Farah yakin ramai juga penonton kita pun curious nak tahu lepas apa yang mereka lihat kan, keadaan bateri masih dalam keadaan baik. Jadi boleh tak nak tahu apa yang membuatkan keadaan bateri ni masih dalam keadaan baik, Encik Adik? Okay, first of all, apa yang membuatkan bateri dalam keadaan yang baik, di mana bateri kita menggunakan high strength steel yang dibuat daripada aviation grade of material. So that's number one. It protect from front, left, side, bottom, all sort of angle is all protected. That's in term of the physical. In term of the inside, kita punya battery cell tu position like a sandwich, di mana dia diletakkan dalam posisi yang tengah dan di-coverkan oleh mechanical structure, vertically, horizontally, to make sure that everything is well kept and also protected. So in the event where collision happen, whether the side impact or frontal impact or side impact, dia akan basically make sure kita punya battery cell
dalam keadaan yang baik. And on top of that, it's also come with the intelligent safety system where it will cut off power supply within 2 millisecond. Okay, 2 millisecond tau Farah. So saya bagi perspektif macam ni tau. Kalau kita nak kelip mata kenyit mata, kelip. Basically blink your eyes lah. It will take 200 millisecond. But for our Cherry Super Hybrid, dia hanya 2 millisecond. It's 100 times faster than blink of eyes. So that's how very safe is our Cherry Super Hybrid battery. Yeah. Okay, selain daripada hardware dan sebagainya, ada tak ciri-ciri lain yang terdapat dalam bateri Cherry Super Hybrid? Oh, okay. Saya yang terdapat selain daripada yang saya cakap tadi, dari segi layernya, dari segi protectionnya, dari segi material, intelligent system yang ada, it will cut off the power supply within 2 millisecond. Satu lagi yang mana orang selalu risau adalah dia punya thermal runway. So kalau jalan panas dalam keadaan panas atau orang takut kalau kita ada unusual temperature dekat bateri. So our car comes with intelligent cooling system di mana it will bring down the battery in the event where the battery the temperature goes high. It will bring down the battery to the optimum level in terms of temperature. Same goes to the other way around. Kalau dia duduk dekat bawah daripada 0 Celsius, it will bring up the Celsius all the way to the optimal level within 20 to 30 Celsius. So basically this battery is safe for customers. This is to ensure that all our potential customer will have peace of mind when owning this car as well as drive our plug-in hybrid. So it covered in all sort of measures in terms of safety. Okay, banyak sebenarnya maklumat baru yang Farah dapat dan Farah yakin penonton-penonton pun ramai juga, banyak juga dapat maklumat-maklumat yang baru. Okay, saya nak tambah lagi satu, saya lupa nak cakap saya. Silakan. Selain daripada apa yang sebut tadi, yang saya terlupa adalah scrapping test. So biasa kalau kita bawa kenderaan ni kadang-kadang kita tak dapat jangka di mana akan adanya unusual object on the road, especially kalau kita jalan di jalan yang gelap, highway ke ataupun di kampung ke, kadang ada batu. We probably tak sedar, we can't have enough time for us to maneuver out lah. So in the event where our battery duduk dekat bawah tu terlanggar batu, takkan menjadi masalah. Kerana apa? We have conduct the scrapping test done in South Africa. So yeah, of course we send our Cherry team as well from here to witness that. Basically kita letak satu metal intrusion on the surface ataupun atas jalan raya. Dalam 30 mm is the standard requirement. You kena melapasi 30 mm. Tetapi we manage to pass 40 mm, 10 mm additional. So that shows that even if there's an unusual object scrap through your battery pack, it will always protected. Takkan ada masalah. You still can drive the vehicle with no other problems. Okay, alright. Move to the next question, which is apakah kelebihan, contohnya safety features yang lebih membuatkan Cherry outstanding compared to other brands? Okay, apa yang membuat kita outstanding? Seperti mana yang saya mention tadi, saya dah sebut satu persatu juga. Saya dari segi materialnya, daripada softwarenya, hardwarenya, all sort of safety features, power supply, handle extreme climate temperature, masuk air dan segalanya. On top of that, we also very confident that our battery is safe and unique from others because we validate all this. Wherever things that we are suspicious, we validate through this safety challenge. So seperti saya cakap lah, kalau kita dalam keadaan banjir tadi, kita buat dekat Indonesia, kita gunakan air laut and soak dalam battery cell, soak dengan battery cell kita, tak ada masalah. We pasang balik, drive away the car, no issue. Dan sama juga under the hot sun, kalau kat desert kan, kita buat kat Kuwait macam saya cakap tadi. And extreme climate condition, kalau dalam keadaan winter, we have conduct this also test dekat China, dekat daerah hujan or something, under extreme temperature winter, tak ada masalah. Ballistic test, I think our media friend have seen just now in Ecuador. We basically kita buat shooting using machine guns and things like that. Tembak kepada kita punya battery cell, tak ada masalah. Not to show that our battery is bulletproof, but is to show even if any bullet pass through, it won't spark any fire lah, ataupun benda yang kita tak nak lah, ataupun remove anything substance yang kita tak ingini.
So yes, so that basically to sum up overall of our safety features, it's also validated everything through across the globe. Yep. Okay. Apa kata kita jalan lah, kita kat sini panas, Saya pun sebenarnya kita jalan suggest tengok kepada Cik supaya Adib tadi tu, orang sebab boleh apa lihat. tahu? Kalau kita bercakap dari jarak jauh ni mungkin penonton tak dapat lihat. Betul. Ke bateri ni masih dalam keadaan baik dan sebagainya kan. Okay, So jom. that's the key point. So our Celsius we hit more than 1,000. Lebih daripada 1,000 darjah 1,000 Celsius. Betul. The first ever safety Dan challenge juga- has been conducted in Southeast Asia. Betul, dan juga okey sekarang rakan-rakan media semua tengah Ah, melakukan kerja mereka. Okey, jadi kalau anda nak lihat okey boleh pergi ke site sini. Dan keadaan bateri masih dalam keadaan baiklah. Kalau dapat lihat pun masih dalam keadaan yang macam orang kata baru lagi. Betul Farah. Saya nak ambil gambar. Jadi memang sangat-sangat wow dan juga congratulations to Cherry once again sebab telah membuktikan hari ini telah berjaya membuktikan lah. Okey, bateri masih dalam keadaan baik walaupun dah dibakar pun. Okey, lebih kurang 1,000 darjah Celsius tadi tau. Memang sangat-sangat panas. Even Farah jauh tau. Sebenarnya kedudukan Farah duduk tadi memang jauh daripada platform yang dibakar pun dah terasa bahang dia, sebenarnya. Betul. Okey. Dan jumlah ke soalan terakhir which is jika berlaku sebarang kesulitan lah. Bukan sahaja macam tadi situasi tadi terbakar dan sebagainya kan. Mungkin orang kata dalam keadaan yang lain, situasi yang lain, bateri yang Cherry akan provide tak sebarang warranty kepada bateri? Okay. So before I go to warranty, first bateri kita ni comes with. So kita ke sana sikit sebab ada bomba nak bekerja. Boleh. Alright. Okay. So basically our battery comes with 24/7 monitoring, which if anything goes wrong with our battery, it will prompt that warning through our head unit or multimedia. So our customers ataupun owner dia akan tahu apa yang berlaku, apa keadaan dia. And on top of that, you can also access this information through our recent apps, which is our Kalinko, where you can have a live status on our battery. Then comes to the warranty. Our vehicle or our Cherry Super Hybrid battery pack comes with 10 years warranty, more than the standard requirement, which is usually other player probably give 8, so we give 10, more than the tenure of your maximum loan for Malaysia. Selain daripada tu, in the event where our battery state goes down below than 70%, we will replace one-to-one. Same goes to the external port yang discharge di mana yang kita masuk untuk charge kita punya battery tu. If our technician found any poor contact, kita akan change one-to-one replacement with free of charge. So yeah, you drive our vehicle with no worries. You hit the road, jalan with peace of mind. Dengar tak? Anda boleh drive kereta Cherry tanpa sebarang kebimbangan macam tu. Okay? Dan 10 tahun warranty sangat-sangat lama tau. Sebab kita buat loan pun macam tadi adik cakap 9 tahun maksimum. Ini Cherry provide 10 tahun warranty. Mana nak dapat lagi? Yes. Sorry saya masuk ya. Tak apa, silakan. Our battery pack is designed to cater extra long lifespan. So it has no lifespan. So as long it's in good state, you can just drive the vehicle without no worries. Yeah. Betul. Okey, jadi kalau anda ingat Cherry, ingat safety. Ingat Cherry, ingat safety. Jadi kalau anda berminat nak book a test drive ke, nak booking ke, boleh terus ke website Cherry Malaysia ataupun boleh terus kunjungi Cherry dealers berdekatan anda. Okey, sebenarnya kan Adib, saya dah nak habis dah siaran langsung. Sebab apa? Kita bersiaran langsung hari ni memang khas untuk buktikan kepada penonton-penonton, followers kita semua betapa hebatnya Cherry bateri Cherry Super Hybrid. Okey. Jadi kalau anda berminat nak booking dan sebagainya, boleh terus ke website Cherry Malaysia ataupun boleh kunjungi dealers berdekatan anda. Okey, jomlah kita tengok dengan lebih dekat sebenarnya keadaan bateri. Tadi mungkin tak berkesempatan sebab ramai media, rakan-rakan media orang kata untuk melihat sama-sama kan. Jadi jom kita tengok dengan lebih dekat. Bateri macam Farah cakap tadi masih macam dalam keadaan yang baru. Jadi memang sangat-sangat best dan juga memang tepat kalau anda nak membeli kereta PHEV, anda boleh membeli Cherry PHEV. Okey, jom. Boleh nak tengok dekat bawah. Sebab tadi dibakar di bahagian bawah. Wow, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia ada
dia ada efek-efek yang ini je lah. Dia terkopek-terkopek macam ni tapi masih dalam so keadaan basically- yang elok. Basically, the only thing that is affected is the foam that protects the material, the steel material. So, yang affected is basically just the foam lah. So, others, if let's say interior, in the inside is definitely still okay. Betul. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak Adib kerana terima menjawab kasih semua kerana- soalan-soalan saya. Sebab saya yakin soalan-soalan yang saya tanya tadi ramai sebenarnya penonton tu nak tahu. Even saya sendiri pun nak tahu apa yang membuatkan baterinya tak terbakar dan sebagainya. Dan Encik Adib dah menjawab dah pun semua tu. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang belum follow. Make sure tekan button follow, share dan juga like dulu. Sebab apa, Cherry banyak membawakan aktiviti-aktiviti macam ni nak buktikan kepada anda semua ketahanan bateri, ketahanan produk-produk di Cherry, kreator-kreator di Cherry. Jadi kalau anda nak tahu apa lagi aktiviti-aktiviti menarik, event-event yang menarik seperti ini, anda wajib follow Cherry Malaysia. Okay, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Adib dan terima kasih mana yang menonton dan sama-sama saksikan tadi ketahanan battery fire safety challenge kita. Kita jumpa on our next live. Bye-bye. Bye-bye.